Hello twagarutse nanone kubereka ibibanza mu karere ka Rubavu. Uyu munsi turi mu ntara y'Iburengerazuba muri site y'ibibanza byinshi. Hari ibibanza bitandukanye, hari ibibanza bya 14, hari ibibanza by'8, hari ibibanza bya miliyoni 7, hari ibibanza bya miliyoni 15. Uko uhagaze turaguhereza ikibanza muri izi site. Aha mpagaze hari ubuso burenga 400. Ubuso bwiza cyane ku buryo ushobora kwashyira inzu imwe cyangwa ebyiri, ushobora gucumbikira imiryango ibiri bigakunda muri ubu buso. Duhamagara kuri 0788878555. Aha ho haragurishwa miliyoni 14 z'amanyarwanda, ugahita utwara ubuso bungana gutya, bukora ku muhanda mwiza w'ikibaya cya Rubavu. Murabyumva rero ko twabazaniye imari, ni imari ishyushye. Reka cameraman agerageze abereke ahantu ngiye guhagarara hose no kunyura, mumenye ko ariho ubwo buso Yes, ubuso burenga 400. Uraza utuze umuryango wawe, tuze umuryango ahantu heza mu kibaya kigezweho kiri kugurwa cyane, ariko abantu bose bari kuza gushora imari hano hantu. Ibaza ahantu wazana miliyoni 7 ukahashora, kuko wowe wayaryamisha kuri konti cyangwa kuri telefone yawe. Ndabizi ko muyafite, muyazane tuba tuza ahantu mutazicuza kandi mwari mufite amafaranga. Niki tutabakorera? Tubazanira imari nziza. Murakoze cyane, mugira ibihe byiza, turabakunda cyane. Dore ya company ya indi isanzwe. Facebook yacu muyifollowing, Instagram yacu muyifollowing, YouTube yacu mukore subscribe, X yacu muyifollowing, kandi turabifuriza guhirwa. Nimumara guhirwa tuzabona amahirwe abaturutseho. Ibihe byiza.